Nema, gospodin Petrović samo snima. Tu je lova. Tu su pare. Top sport. Sada, da li poznam sad? Sali? To se Petrović. Ovo je Božin. Božin. Snima. Ne, to je sve direktno. Trenutno u vojstvu Veslačice Čuruga je Jonas Stanković. Mirno! Smiri! Jonas, smiri! Druga pozicija za Veslačicu Galeba, prva poseda, Maša Stanislavljević. Sigurno zavesna osvaja prvo mesto. Veslačica Čurug. Drugo mesto za Veslački klub Gale, prva posada. Treće mesto osvaja u stazi broj 2 Veslački klub Crvena zvezda Irina Đurović.